CV equipa nih. Loron dia bamalu karena insert nebe orasnya asisti hela programa tatoli aktual ba edisaun ohinian. Maluk sira dadaune ami iha masjid anul kampung alor dili. Hodi aktualiza baita bocira kona preparasaun ba komemorasaun loron Idul Adha nebe komunidade musulmanu Timor Leste sei komemora iha aban. Komemorasaun loron Idul Adha ne importância hanesan loron sakrifisio ka loron kurban. Iha nebe komunidade musulmanu sira sei oho animal hanesan karau no bibi hodi fahe ba familia kuit laik sira nebe persija. Tambane maluk sira dadaune animal hira maka dadaune komisaun prepara ona no sim husise hodi prepara atu oho iha komemorasaun loron abanyan tuirma hausi halu entrevista ho sefi equipa ba komemorasaun loron abanyan. Komunidade musulmanu iha Timor Leste sei komemora loron Idul Adha ka loron kurban. No itare katak dadaune iha moskarau animal lubukida maka prepare hene aban atu ohone. Mais ou menos pelo explico tuan dadaune karau hira maka dadaune ihona nebe se preparado oho ya abani. Obrigado. Agora, provisoriamente, karau hene sanolo. Abang ami komunidade musulmanu sei reza jam 7.30. Reza hutum ami komisa servisu oh karau. Karau nebe distribui usi malu komunidade musulmanu usi KKS, nema ida usi Telkomsel, BTK, balu kompanya nama sida distribui. Karau hat ni usi Railiur dompet doafa. Nama distribui. Sira foi apoio. Iha mos bibi tare iha Bibi agora provisoriamente tolu usi kompanya ma PTN mara distribui rua usi komunidade Maluku usi Jawa sira mata maida. Porque pessoal balong usi komunidade musulmanu balong mas dadaune oferece ona karau. Karau agora pessoal balu oferece ma ida usi diretora sema nema oferece karau ida sim sema nurni. Nema agora oferece ida. Usi estado sidau. Usi estado sidau. Sidau contribuição. Sidau contribuição. Iha bibi serna usi companhia sira. Sim, usi companhia. Além de karau ho ne aban depois de reza ho tu maksi ho. Aban ame reza ho tu ban começar. Sira nebe atu simu ne sira nebe me participa misa nega no cada ema ida mais ou menos baseado experiência ita bocem tintina ne se faz kilo. Baseado experiência tintinan kotu baseado kupong. Ame agora cetak la kupong abang ame faz kupong kada kakak ida kupong ida. Baban tintinang ne ita bocira maka responsabiliza. Mas kupong hira maka fundação anur prepara ou de distribuir ba comunidade ser nebe participa ya celebração Idul Adha. Tambah kupone ami hareba karau mam cetak. Tinang kotun karau walu. Ami hareba karau agora karau provisoriamente sanolo. Nebe ami kuta kupone am cetak 400. 400. Nema abang am se distribuir ba malu komunidade musulman nebe mai tuir aktividade reza. Karau sanolo no karau walu tinang kotu baban ti experiência tintinang ita bocira fahane. Ane suficiente hela. Não, suficiente sim. Além de cara que iha karau bibi, cara que iha mosasan selung nebe comunidade ka companhia sira oferece ba fundação atu fahe loron abanne. Abanne aktividade mam karau nede. Sira nebe distribui karau mo siranya pesanan siranya iha. Nebe nem ami fahe uluk siranya pesanan hotu ma fahe ba baja ba kupon. O sira nebe oferece karau ne iha mos lista nebe sira karak phone. Sira lista iha. Kada be scaling ida usi karau ida. Balu oferece det lab ya be pesanan la iha. Karau sira kesi horbira leu rutu anga. Começa 24 tanggal 24 começa a kesi. Se kupon sira me produce ne maka fahe resin ba komunidade musulmano
Kar itani comunidade sira nebe anesa religião selung nebe hela besi kene kar experience ita buat cena faemos. As experiência tinang kotuk ami bazia ba kupong se iha kuponi ami atene hutum ami se asei lori be komunale nebe helane ami lahare ba be niating ser Islam afo komunale nebe emus iha direito para mi fo basira se sira mai